Omukoro gugubiro mu district ya Mayuge omugombora ya Bunanumba aha kishayi kya Bwonda Primary School kandi nkuyanja bashira mwanya ogu. Nze baba Museveni ndi musimu emirundi gyenta idi muwendo. Baba watuleta idembe mu Uganda watu woni emigo watu woni amini basalanga basala abantu mulombo gwabo tebagegenga nga bugegenga abantu sante tuli mu idembe abakyatu yagala atugemere kunga ifa abakyala tujja twalima wabange stadi ofunye nifo tusomesa abaana nifo tukulengoye baana balwaire buli kintu nifo tukikola kati sabaka ndunga batugemere ko beriyo business yino yasobola okukiza oba factory oba bicho ba byuma bine bikamula juice oba chichi ebisobola okututumbulanga ifa abakyala. Omukoro gugushyirwaho umunyishenjero David Kabanda, Dr. Baramu Barugahari hamwe na Michael Mawanda ababire bari abajenyi bakuru kandi ababandize no kuhurikiriza ibizibu by'abantu abarukutura hiyi n'enyanja ya Lake Victoria. David Kabanda hamwe na Michael Mawanda bahumuriza abantu ba Mayuge abarukora mwanya gwenyanja ngo bizibu byabo nibyija kukorwaho kandi bajumirira amahe agarukwende biragiro. Aba basiimire muhozi kine rugaba okugita groups zona kandi okutora na district ya Mayuge okubeyo kubanza okugera omukoro ogu. Lero tufuse MK movement officially kiba kya mukiso kwidanga wakoba abantu nti banamwe bali mu lugo mwakola ifeyo tujje kwebaza amajega ife kya iti mutamundu wansi waitwa yongere kwa abandi butuli ijeri amani atokusana wetu baide kwanga butuli tugedye ayi tukasamba ompege twa tusamba nga teba mugole etya mugolo ndala aya nsaba nti baba Museveni omwana ono ali kwira mu bigere byo kuba tuli bamalirivu oba kikali kulangirirwa oba kyalangirirwa twamala okulonda muhuzi nga najja okwira mu mutebe yo. General Muhozi Kine Rugaba amize ngo emirimo yone yentunguka ne barukwenda kukora eihanga nibyije kurabira mu MK movement. Gashakwa Sheikh Abdul Latif.